teman-teman, berjumpa lagi bersama HBB Ahmad Channel. Yuk ikut Abi teman-teman, mau mencari nih teman-teman. Wah, di sini ada boneka Boba teman-teman. Wow, gede sekali teman-teman. Nih jumbo teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow, boneka Boba teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Kita taruh sini, kita cari lagi teman-teman. Ada apa teman-teman? Wah, di sini ada boneka-boneka teman-teman. Banyak sekali teman-teman. Ada Marsha. Wow, ada Marsha teman-teman di jemuran teman-teman. Wow. Sama ada anak-anak Betawi muka putih teman-teman. Yuk kita ambil teman-teman. Wow, kita taruh sini. Ada Upin nih teman-teman. Wow, dia sendirian teman-teman. Nggak ada Ipin teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Wow, sama ada apa lagi teman-teman? Sama ada ondel-ondel pocong teman-teman. Warna biru sama boneka Mickey Mouse teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow, serang dua teman-teman. Wow, nah tinggal dua nih teman-teman. Yuk kita ambil dua aja teman-teman, nggak usah satu-satu teman-teman. Jadinya nggak bolak-balik teman-teman. Yuk kita ambil teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Wow. Yuk kita cari lagi teman-teman. Ada apa teman-teman? Wah, di sini ada wayang Upin teman-teman. Ada dua wayang Upinnya teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow, wayang Upin teman-teman. Wow, teman-teman kita taruh sini teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow, ada apa teman-teman? Wow, di sini ada barongsai teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Warna biru, matanya merah teman-teman. Wow. Barongsai nih teman-teman. Wow, rabi teman-teman. Sepertinya udah banyak teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini, like, comment, subscribe teman-teman. Dadah.